Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görüşler, bu ekrandagi qo'zi qo'chqor sotuladi dostlar. Bugun 18 mart 2026 yil, Chүй облысы Аламедин районuna qarashli Karla Marx айылындабыз. O ekrandagi qo'zi qo'chqor sotuladi. Bundan keyin dagы bir qo'zi chiqadi, shunday. Так, bularning parametri qana qulog'ini o'lchab ko'raylikchi. Parametri quloq. Qo'ymadingiz yani. Kulak 20. Так, boyu boy. Boyunu koyamız. Kulak 20. Boy 82-83 minus plus. Onda olan qo'zi qo'chqor. Так, bunun liniyasi dostlar. Ene jağı karavel deydi. Ata jağı olsa Tokmok'ta Ayubski liniya deydi. Onda olan. Oşul qorodan chiqqan qo'zi qo'chqor. Bu kuyruk. Tak, bunun bağısına gelsek dostlar. Bağısı 70 bin som. Kemi var deydi. Başka varyant yok. Только ақчаға deydi dostlar. Номерді қалдырам. Толық малымат аласыздар. Бұл бірінші qo'chqor болды. Bundan keyin daha bir uruk'a qo'zi qo'chqor chiqadi. O светлый бар. Dostlar, ол екінші qo'zi qo'chqorimiz болды мынаке. Ол екіншісі. Так, bunun kuyruğunu qarаңыздар, мына. Даканса, кетмен кuyruğu емес. Онда olgan светлый. Мынаке горбонос қараңыздар. Так, qo'zi tish. Мына. Tishini ko'rgazib qo'ying. Так, bunun qulog'i qancha chiqadi ekan? O'lchaylikchi qulog'ini. Quloq 19. Ko'rdingizlar mına. Quloq 19. Так, boyu boyu 84-85 minus plus dostlar. Так, qo'zi tish. Так, bunun liniyasi dostlar 80'nin primoy balası delfinin primoy balası o qo'zi qo'chqor. Delfin. Ene jağı bulldozer deydi. Gördünüzler mi? Bağısına gelsek bağısı 70 bin som. Kemiği болады ekan. Variantlar жоқ deydi. Номерді қалдырам, толық малымат алып, сода қылсаңыздар болады.